bazalwane kube nephuthe khona la ngazi lebizwa ngani ukulingasini ufunde isimele ibona abahleli inkonzo umsawe inkosi malinga lo mfowethu usuke eMudian uadmin wethu kanye nabokuzwana no mama umbali sikhali ibona bonke ababamba ithimba ukuthi inkonzo ibe kanje usuke eMudian iprogram yenziwa uye ama program awu2 namhlanje neamen ebusuku ekhaya ubheka isimemo seamen ukuthi amen ingene ebusuku ngo10 iphele late ekseni yena ngoba ezala uze amen nakazi ukuthi event khona 9 am till late kube khona iamen ebusuku so nje ugethile kodwa ke izinto ngosiphelele bengelo Sanibonani. Ngiyabika. Sanibonani lo. Engase from Mudian embalane la ngisuka khona kwaGolide lemanzi bathatha njalo nyelo bana sokushaya sikwazi. Ngizokungani ukuthi izinto ngokuthi Siyabonga ukubazalana ngixolise kakhulu phone izindela. Ngiyathemba ukuthi abanye abaningi abajwayele ukubona ku-TV siyaphela ibhetri la. Right, siyakhonisa lingasini kube ne-misunderstanding kodwa ke iphutha no admin. Right, i-trophy yesibili sesiqedile. I-trophy yesibili i-best asiqedeleni bazalwane. Best bani? Motivational speaker of the year iyakuphesa izulu. Ukhona onesikhalazo ngalokho bazalwane. Bambeleni ividiyo bese uza ngapha nondaba. Bathathe lesithombe. Ividiyo. Oh ividiyo. Hayi sazosithatha isithombe kulelo. Senze lokushesha siqede. Iyakuphesa izulu bazalwane. Lo baba umotivator every program noma ngekho. Noma kuthiwa akafaki umfuqa ngevidiyo, mayephula station emsakazweni, umfuqa ngevidiyo sinikezela umakathi ukuthi siyabonga ukuthi ngelinye ngithe ukuphula ngithe wena ulele ubheke phezulu ukuthi mina ngomfazi angilali ubheke phezulu. So nje indoda engangicela ukutshela into eyithandayo into yona doti ngithe inkonzo leyo kufanele ibe kanje iprogram izoba kanje ilanguage yethu ukuthi sisi-understand manje kukhulu esifunda kwethu uqhubeke njalo akuncane sinakho kodwa ngelinye ilanga kuyoba khulu indlela esi-appreciate ngayo indlela osukulapha ngayo abantu because kunama-friends akho akhona kwi-group kunabazalwane abanye osuzowabazi through i-group ngenxa yomsebenzi onawo and kungabi ne-pride ukuthi mina management executive yakatruda manager ngiphethe ifemu yonke ethanda ama-snacks amabhida kodwa manje kunondaba namhlanje ukwi-program ngo-8 kwenze recording eyi-40 even abasakazi labesinabo bazalwane so nje benza lento sokutshela kona ngithi sazizwa kuthiwa